Nĩ itharĩkĩra rĩrĩa rĩtigĩte aikaria makĩhũrwo nĩ heho nja wa ceceni ya borithi ya Yimumba, kũrĩa ona mahiũ mao marakoma rungu rwa mĩtĩ kuona nĩkuo monete ũikaro, makiuga mahamũrithĩtio nĩ ariithia a ngamira arĩa mamatigĩte na nguraro ona thutha wa kuraga andu eeri. Watu wetu wamefahamiwa na wafungaji wa ngamia wa Kisomali ambao wako na bunduki, wameua mzee mmoja pale na wameua mzee mwingine huko saidi ya Motomo. Na hawa ni watu wamoja. Na hawa watu wote kujua hiyo imefanyika na bunduki zikapigwa. Watu wametorokea hapa katika police post ya Yimumba. Juzi ilikuwa ni Jumapili, waliua mzee mmoja wetu. Na huyu mzee aliuliwa kinyama kabisa. Kuratuika ariithia nĩ mahithukagĩra aikaria kaingĩ rĩrĩa kwĩna ng'aragu kuona nĩguo mekinyagia mwena ũyũ wa Kitui magiethera ngamira ciao gĩa kũrĩa. Thukuru mwena ũyũ nĩ hingĩtwo kuona ciana ona arimũ nĩ metharĩte kuma mĩciĩ yao. Rĩu nĩ maroria thirikari mateithie na gĩa kũrĩa. Tunalala nje, tuna chakula, virango zetu zote tumeacha huko nyumbani. Tuko na watoto, chakula iko nyumbani. Kuna shule inaitwa Ekandani Primary School, kuna shule inaitwa Cheni Primary School, na pia kuna shule inaitwa Yimumba. Hiyo mahali tuko saa hii. Police post iko sawa na imetusaidia. Kama sio hii polisi, hakungekuwa na mtu area hii. Mifugo kutoka one county to another county. The county government uwange inapeana no objection permit. Ama kibali ya kukubali ya kwamba hatuna shida mifugo wakicha hapa. Kwa hivyo ngamia kutoka Garissa ndio ikuje Kitui, inamaanisha governor wetu Charity Ngilu amepeana ruhusa ya ngamia kuja hapa. Aikaria rĩu matuĩkĩte ahoi kĩraro ceceni-inĩ ĩno ya borithi kũrĩa marakaĩra thirikari kũmongerera ũgitĩri nĩguo mahote gũcoka mĩciĩ yao. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Bio wa Wambui.